Yeah. Just tell. Haga kat arterik uleber hajar unrio menteri rang ba kejela ukonrat kongkal sama ulalit benjurep igi babuan ki kentoid ha tura. Ini kejeng ne juu kalong mansaki daladia kejeng kujular ke belaja ya kimar kimata babon pe kejeng long jingman kesnong katau hadin kejeng kulmar ke belaja dangshen. Haba ulapoi ini kejaka ke basya akta menteri rang ba ulai keren bagi nong senong bagi nong ilam senong ban senutuk benia ya ketemai jangan ya kejeng kulmar bat kumjo ban wat kilat kelinti ban penbet biang ya ke song san. Menteri rang ba ulah kemiru ikidukan bat kiyeng di belasya penjular bat ulah kular bagi sarkar kan syemi kesenjam ke badan kam menyerap begitu ke belasya akta akan ya kejengja. Haga jo gopor upat ba jong ketura ulah mi upat ba banedan pentah ke kampen khoi. Dai bagi samla ki kenuhun baper bagi nong ilam senong kilesno aktilang bat penkhoi ki yo gihat bagi lenti. Panweng ki jabo bad ki basa akut na kejing thang ba kejing penjular. Kani kesenjam kelapan pau kejing teli ki nong senong ban wanra abiang ya ka song san hatura. Habakran ke office jong keseng NPP hatura ke belasya penjular bat syatang hagirunar. Menteri rang ba ulapan pau kejing sokya ke bajur bat kedau ba amsyam lapoi perkat bakum kani kejing ja kan wanja. Luang ba amstok balai bagi beliau ki penlong kamsan pertai ya kani kam balik tombor penban ke office jong kani keseng san pertai. Ulah penrem daga beteng akan kejing le ba ulah maham bagi no ke badan keti ya kani kam ken ngat kejing pa syapan stom kat kumkaan. Susu ulah kentui dekat jong keseng bakin om dua jengkerman bat usa snabeng ke office trikam ha NPP kabadan hatura. itu makan itu. Ika buah. Kalau ya saya ada wasiat kalau sudah Why? Shortage in RML area, in and around RML, there are about 7-8 localities here. So there is shortage of rice and shortage of eating materials. I think we should contact all the development committees in this area. ADCs, you put them on board. All the development committees, and we should distribute according to the list that they give. We'll give a bit of rice to everybody. This will be done ASAP because the areas affected is not much. It's only this RML area mainly. But then we'll expand it to other areas also. But as of now, it is RML area. जहाँ से भी करना है करो बस काम करो बस बाद में देखिए कैसे करना है क्या राइस हाँ